Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assuit pas à compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui le médite jour et nuit. Amen. Yaonyesha kama heri mtu yule ambaye asiyekwenda katika shauri la waovu, wala hakai pamoja na watu wenye kufanya maovu. Ndugu mpendwa, tafuta kuonyesha kama unapokaa na watu wenye kufanya maovu, wewe uko mtu mwenye ole, kwa sababu wale watu wataweza kukuambukizia hiyo maovu yao, na utaweza kuishi maisha mabaya na maisha ya dhambi ndani ya maisha yako. Yeye anasema kama heri mtu yule ambaye anajitenga na watu ambao ni watenda maovu, naye anayekubali kuweza kutembea ndani ya neno la Mungu. Biblia inasema kama ile comme un arbre planté près d'un courant, ni kama mti ambayo imepandwa pembeni ya wito wa maji, nayo inatoa matunda kwa wakati wake. Ndugu mpendwa, tafuta kuonyesha kama watu ambao umejiunga nao wanaweza kuharibu maisha yako. Watu ambao umekubali kuanza kutembea nao kila siku ndani ya maisha yako wanaweza kuwa chanjo ya kuharibu maisha yako yote na kukuingiza ndani ya hali mbaya ambazo kwa kesho utaweza kuregrete na kusema kwa sababu gani uliweza kujiunga na watu wale. Ila shauri kubwa ambalo nakushauria tena ndani ya muda huu ni kuweza kuonyesha ya kama jitenge na watu ambao ni watenda maovu, na uweze kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako na uzingatie neno la Mungu ndani ya moyo wako ili usiweze kumkosea Mungu. Hivi Mungu abariki neno lake. Amen.